biasa dengar namanya Abu Lahab. Tesang agak tak. Ira Abu Lahab punggawana kapede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sullina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man yaba? Man atu'ani dahalal jannah wa man asuni faqad aba. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomata Malakbita Bapak Camat Belawa atau yang mewakili dalam hal ini orang tua kita Bapak Kepala Desa Sapa beserta dengan unsur pemerintahannya. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomata Malakbita Imam Desa Sapa beserta dengan para jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan para panitia Masjid Sidratul Muntaha Desa Sapa beserta dengan para jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, imam Dusung Desa Sapa, Sinina, Tomatua Malakbi, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah sinina anu mapujiye apun dengan nama nami fung Allah Ta'ala. Iya ro sitongan na iya pune idi rupa tawe tendung agayan raya mato capu ipake iya mato buru ipake masih deka amalak polena. Apa yang kita miliki hanya sebatas titipan amanah datangnya dari Allah. Maka yapong kagagama kilat da ipuji pahangiwi maka datania je apun nengat tayetu dik nagaga apun nanga kami nak batuwe matandri nama raja sengadin apun nanga nami mamitufungan la ta'ala. Makanya alhamdulillah 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 sinina anu mapuji anu nama namitufungan la ta'ala. Puwa maraja pamasina naniyak kamasina lori idi manang puang iyai maparintangang ipatatongi agama selang puang iyai maporlangang isinin na tau panditay serekuwamang napanasanekiya napakasing agama selang. Alhamdulillah syukuro ki mapojitan digangka lori sisi araja aku wasangan nafungan la ta'ala nasabari peringatan maulid yang kita lakukan di siang hari ini pertama kalinya di Masjid Sidratul Muntaha. Pamagi-magi na saba Asia maasi sumpungatan atau fadang kamanang itak kita baju ilalan na yesuwe di nakadana na tumatua buruane na niyang makundring naman caji wipatap pak barakan na pamasi
Nadi gaga iwala kami nasabat tanda kecintaan kita kepada Nabi ritujun na idi atau matapot na fungan la ta'ala di gaga pawala na sangadin na pawala suruga pamasina mi puwangi yakatay salawat na niya papasalamat masa ifongololori alimalabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si matajallo kang iassalamakan akatuwo nga wanwalino akatuwo nga wanwa akhira aljannatu wa naimuha saddul liman yusallim wa barik alay na iya surugay lulungi pamasina upapahanap punay to masalawain na niya to mapasalamai masa Lori alimalabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamuah natofada makali jadi salang kabitarai nadiyatupuri awal lagading itu nakiyasik na pipangulawang makadayiro sitongan na melo yakatay na yasi matamatay totuwari libok na yawan walinoy digagas sangalin na duwa mitu pasalang agayero duwe pasalang nomoro dito milo sa pairiyoran nun na fungan la ta'ala iya pa na mariyo na maranno puwangi iya ko ijamay na surongi makanya di rupa tawi atake yasenge ata to masumpa memang yasenge masumpa ijamay na surongi puwangi ininiri ditujun na na pisang kanani makanya di gaga akad tatutuwa rinibok na yawan walinay semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah illa liya'budun masumpa na to makaswiyan apa yaseng itu masumpa ijame yena surongi puwangi ininiri ditujun na yena pisang kangan apa yaseng itu atau matapat dua nomor diyaking makadang kapungan la ta'ala Peko batewe yakin amantu billahi wa amantu birrasul keyakinan lori pungan la ta'ala nasabatan da sompana ati lori puan na memang wa amantu birrasul keyakinan lori nabita nasabatan ra akacumalampu na madejeng tappa asan na yarroh. Yang kedua iya pa nakaliput tappa emak dararari ilalan nawan wawatakali ta idi atay talo din nawat di masarang lapakan na lilay at tokan na atiye na yamin na sabak pangkaw ka iya ko na lapa kami lila po curita mito asan na iya ko na tukang iyati sikari tapakaro asan na iya ko na yamay pangkaw ka pasti masipa parinte asan na berarti ewe telu ewe pak bude nawa di masara ya komegi pakalipu itapat taryulono fungan la ta'ala lepakan na lilata atau kena atiye na jami na sebab pangkau kaya sengi tepat apa sila yang itu tepat si bang mapatokan ya sengi tepat to yakin makadang kepungan la ta'ala batire yakin to masompa peke bate masompa jama ye na surang ni puwangi ni niri ye na pesang kangang ni tepat asan na yero tapi ya sengi mapatongan na sang makadang kepungan la ta'ala kajang kade ke ya koja iya macapak na naraka ya kode jing ipigaw pawala suruga tapi dek na sompa mapatongan mesan na yetuh jadi megang itu mapatungan ini yang matapa nesa saja nesa deci makada yaku jami capak na narake wala ngak yaku ipu capak na pawala ka suruga tapi dek nak kasuya mapatungan miasanna makanya mega tu mapatungan yang matapa yesenge mapatungan mapanasa sebatas hanya mapanasa tapi dek kia dek na sompa dek na kasuya toma-toma lebih yang hadir makanya ini rufatowe termasuk atau matapa riolo no fuwangi peko batewe matapa dek gagas sengadina toma sompa mima toma-toma lebih yang hadir. Yang kedua dek gagas sangadin na mailu isapa sangadin na syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya tuna na sabari tomamaulu iya aswewe dek gagas sangadin na nasabat tanda papujiri Nabi jadi kita melakukan peringatan maulid di siang hari ini itu tanda bukti bahwa kita ini umat cinta kepada Nabi
ipahani maka daya suwe waktu tinro ya waswe waktu mai jama-jama to melo istirahat to boleh makareso wala kasona mosi tapi nasaba ya suwe kita melakukan peringatan asu jajangan na nabita na to fadang kamana hadir topang kadang kamana siat dapunga siat masih sumpung dek gaga melo iya kate baraka ilalanna ya amaulukange magai karena itu bukti kita bahwa kita cinta rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasalewi jama-jama tak tasalewi sarata tasalewi kesibukan tak oko boleh na tofadang kaki jok kasijok kajok ke masjid depungar ilalan na yang masigi magai karena itu tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya koya sengali ta mapuji pak buko nabi tak liwat pitu nabi tak mapuji di umat na. Ya kota sengali tak makada mapuji hoji ka ko nabi tak liwat pi nabi tak mapuji ko ini tega bukti. Ketika yaumil qiyamah hari kebangkitan manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah itu baginda Rasul ya senge asokia ma hancur mana sinina aktivitas tak kolino mari apa sirapokan ngilengi si bawalinoe. Tapi setelah terjadinya hari kiamat maka manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okoyono na fangulut tak Jibril macan raka rupanna Nabi tak macella pakita matana maka dek gaga warekada pamulanna puada Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah dek gaga sawa-sawa na patoko puange sengadina Nabi tak nasiamat namo nyawa na tubunna Nabi tak lewat parantaraan pangulut tak Jibril maganiga pamulan nengeran Nabi tak di mana tomo-tomo lebih yang hadir. Bayangkan ketika Nabi dibangkitkan oleh Allah maka yang pertama dia ingat adalah agan nasa Nabi tariulona fangulut tak Jibril aina ummati ya Jibril lo tiga manangi umatku Jibril. Nah irasan Nabi tam maka dayiron Nabi tam ay gotori hojinna angka nene na itala Abdul Muttalib angka dua topa jajan nangka bayi nangka anak nangka apuna tapi Nabi tidak memanggil orang yang dekat dengan Rasulullah. Apa itu Nabi tatoma-toma lebih yang hadir telung pulang ilalat tampuk parimanan nendukna napalahir ngidan dek tomotuat tak ribarasan diye matimi mani ambuk na itala Abdullah. Makanya Nabi semenjak dilahirkan letuli suri pamasena huwangi pak bude dan kanite rupan nambok na maka ada maragaraga yero rupan nambokko. Jadi wimita taja kulino magana annatung umuruk na mati si indun na italai fangulut ta Siti Aminah radhiyallahu anha berarti Nabi tak telu anang itong umuruna temaki ambot temaki induk biasa kita katakan anak yatim piatu. Nah ini iri temu pitapa na duit to wajajat ta indo ambot ta Nabi tenat tu umuruna mati ni duit to wajajat na ambot na indo na maka ni gan lusereng Nabi taniaga bobo Nabi taniaga piare ini na itla Abdul Muttalib. Tapi dua tong mati nendo na macutoy mati nini na tomo-tomo lebih yang hadir. Makanya ketika Nabi dibangkitkan oleh Allah di hadapan Jibril dek nang kana sapa nini na dek nang kana sapa duit to pajajian na dek nang kana sapa ibai ini na anak na puna cule-cule tepajin na buah hati belahan jiwanya. Bahkan Nabi punya sahabat yang dekat yang selalu berkorban dengan Nabi, selalu berjuang dengan Nabi. Pengurut Abu Bakar, pengurut Umar bin Khattab, Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi ni gana sapa Nabi tak, naigan ningerna Nabi tak setelah dibangkitkan oleh Allah. Di mana di palawangan umat na tomo-tomo lebih yang hadir. Dek gana puada sengadina aina ummati ya Jibril. Lo tiga mana ngi kasih umatku Jibril. Agana sa pangulut tak Jibril ya Muhammad. Engkaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Nabi metenang atinna Nabi tak.
Napay paja masara nyawa na nabita, magi na paja masara nyawa na nabita. Nakitauri aja akam di antara kita, loyolo ni tama naraka sebelum Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah tanda maka dan nabita maka kilat dan nafuji di umat na toma-toma lebih yang kia hadir. Jadi tersekame maka ada peringatan yang kita lakukan ilalan na Yesus na sabatan rapa puji malah depi papuji na nabi taripalawang tamana toma-toma lebih yang kia hadir. Makanya ya kesajaran na kehidupan na nabi tan may cerita Pak Bu. Ang kasidikit ta nakara gurot ta pandita ya kode na sala yero kita 30 arwa jili na patas sebuah halaman na. Mapamuli nabi ta jadi yang tulis suri pamasina puang iya kumelo itatak na itulur suri pitung ngaso pitung panide na salasay. Jadi ya bawa isapaham makana sama turumi matay pandrita batoy makana nabi ta jadi yang aso na siningnya. Jadi dek ada perbedaan pendapat mengenai hari kelahiran Nabi sama turu pandrita makana nabi ta jadi yang iso na siningnya. Magin datangnya sesalasa raba kami si Jumat 1 Ahad, ternyata seluruh nabi itu punya hari tersendiri. Jadi 25 nabi nautus supungan Allah Ta'ala ilalan na korangin kamana tu asona. Nayara asona nabi tak sanin na kami si makanya keilalan na agama tak dianjurkan puasa sunnah sanin na kami si. Magi na aso sining 2-3 kajadian nataro huwangi ilalan na so na siningi aso sining ipaturungi akorangi 10 siyak dapungan 30 geso 110 apa sura aso sining yakka nabi tak mancaji sura umurna 40 tahun aso sinin lisuri pamasina puwangi pada tahun ke-11 Hijriah bakang amorena nabi ta itla Abu Lahab iyaka awatangan na pacan na ilalaki buruk na tungka wani sining aso sining magay na sabak Maria jadi nabi ta sallallahu alaihi wasallam na iro Abu Lahab punggawa na kapire ibu oi saya sang Abu Lahab sang Abu Lahab biasa dengar namanya Abu Lahab sang Agatta ira Abu Lahab punggawana kapere Abu Lahab selalu memfitnah Nabi selalu menentang dakwanya Nabi dek gaga angka decenna Nabi teryuruna Abu Lahab bakat termasuk dahalan nar unwana neraka. Tapi nasabak Maria jadi Nabi ta Maria jadi Norena maka dia merdekakan budaknya namanya Suwaibah al-Islamiyah nasabak riona Abu Lahab punggawana kapire maka ilakdak na banci Nabi ta maka yakap pacalana tungka wani sining aso sining mari karena bahagia Rasulullah dilahirkan toma-toma lebih yang hadir apalagi ini umatna yang senantiasa setiap hari rindu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yana tunak kadaan de guru tak pahikmai ya koya sengaliwi malak de umak kaciyo kinabita ajak muli suri pamasin na puwangi sebelum engkau memandang wajahnya Nabi ilalanan nipitin rota ajak mua sengalimu atau matapa sebelum lisuki ripamasin na hungan latala sebelum irite rupana Nabi tari nipitin rota. Ketika Nabi berada ilalan dan nipitin rotak maka itulah Nabi yang sebenarnya mari de gagawarani muli papada pari tapana Nabi tatoma-toma lebih yang kia hadir. Ibu purane sirun tu Nabi tak iya de topa ketika saya dakwah di shopping matanganga macarama takko angka tomatua na pendre di mana maka daya nostas kalima na sirunto nabi ta ilalan ni pitin rogo dan pada saat itu mama ko mana tahu na idi halagi sisami lagi to mela sirunto nabi ta maraji na mawata na iro kasilo ko tomatua tanya to panrita tanya to walihaya manusia biasa seperti kita.
Selesai acara saya dekati melo kak malam baraka, pasti ada amalannya bisa sampai berjumpa Nabi ilalan ni pitindona. Ada banna podang nak makadana iya gitu sitongan na tau kape mah. Makurapak doang enggak makurak baca-baca kak, tapi dua nasa malak da ujagai nomorosik desuan ni masalawa ka oko nabita. Yang kedua malak da ujaga ufalah ilu pali hari bere jama'i. Nasabak dia bersalah kepada Nabi Suwani nak panajagi nak pelihara beda jamakna. Nasabak dua amalan yang ia lakukan as-suwani sunni najama, maka mampu memandang wajahnya Nabi ilalan nipitindona tomo-tomo lebih yang kiat. Ya na tu biasa ki maka de kasyaga ki jadi masalah wa as-suwani ya. Maka mau beda jamakna. Tapi makanya yang diguruta tidak perlu amalan berjumpa Nabi ketika engkau mampu na engkau kumupananungangi masalah ko Nabi tasuwani na engkau ko jagai wibere jamakmu, maka pasti di ujung kematianmu pasti kau dapatkan berjumpa Nabi ilalan nipitin rota tomatamalabi yang hadir. Lomi lagi kota nama rajai melakukan ibadah haji, ibadah umrah, pura kita milal raudah min doa masuk pada sunnah. Pas ketika eloki masuk di hadapan makamnya Nabi, to masyarakat koyolona makamnya Nabi tak, bahkan ada yang membatasi kita dengan makamnya Nabi. Ipu ada yang koto masyarakat koyolona Nabi tak. Assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah. Dek gada tahu dek nak dendak wai matan na toma-toma lebih yang kia hadir. Tidak ada orang yang tidak meneteskan air matanya ketika melakukan ibadah umrah haji, ketika bersiara di hadapan makamnya Nabi. Pasti mak dendak mana wai matan na mari nasabak tanda malan reki mudani ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama pak wani sirutu Nabi tak. Nah ini halagi ifakurangi tomelo sirutu Nabi tak. Banyak amalan yang kita lakukan tapi letuk makukwe dek panangkan atau sirutu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana tu nakada ande guru tak seandainya kita hadir di tempat ini ya lengi 5 menit sirutu Nabi tak yolona Nabi tak aga melo toporangi. Seandainya kita diberikan waktu 5 menit bawa siruntu Nabi tak, kira-kira aga mailo tapudangi Nabi tak tomo-tomo lebih yang kia hadir. Jadi dia gagak tolek nudani ko Nabi tak pak butuh melo mana siruntu Nabi tak. Ketika Nabi datang di dalam mimpi kita, maka itulah Nabi yang sebenarnya dia gagawarani muli papada padai tapana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana tu nakada guru tafandi dai. Ya komelo ko sinuntuk Nabi ta ajak lalo de muasalawa ya namelo ku matimpo. Ajak lalo de muasalawa ia pemupaja masalawa ia ko lenyat ni paringeramu, maka pasti kau berjumpa Nabi di dalam mimpi. Apa ibawai tamilala timbo tak salawat na Nabi ta. Makanya ya kotomelo matinraga biasa tak baca bu. Oi, biasa mau mak baca-baca. Komeki matin raga biasa tak baca. Bismika Allahumma ahya wa bismika pak doa ngetika. Pak doa ngetika kami ya tuh. Makanya ya kotomelo matinro dianjurkan menghadap ke arah kana aja je muti tilau abi yo ina tu nakadagama tak pemali. Pak Mega tu je tu nak pemitang kalau nggak mengerok ni, kaje tahu dia je nak baca-baca namatin robawang. Ya nak tu nak ada guru tayanang kata tu je tu namatin do napo je lingki lau kiri masih jatuh sojo. Makanya dia nawat di ngajak lalu tak capai. Makanya ya kotomelo matin dol titilau atau ki napagai baca kullu huwalla bikatallu salawat bikatallu istighfar bikatallu mututu nasabata sabbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Napata baca bismikah Allahumma ahya wa bismika amutu barakat natin roe salawat pamuladna salawat tosi kericapakna, maka pasti kita berjumpa Nabi ilalan nipitin rota tomo-tomo lebih yang kia hadir.
Nah yato na mancaji persoalan okomi tanggal ijajengan na nabita. Jadi engkau pandita makada nabita ijaji yang tanggal 2 katong makada tanggal aruang katong makada tanggal asirang katong makada tanggal 10. Tapi kada guru ta al imam tagasali nabi ta ijaji yang asona sininge tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 di ijajengan na pangulutan Nabi Isa. Maka setiap tahunnya kita melakukan peringatan yang namanya peringatan sebatas memperingati tomelong mangaringan rari 7 ijajengan na Nabi ta maringan rari 7 sibak kedo malabida Nabi ta makanya bukan perayaan. Maka dan itu peringatan maulid nakada perayaan maulid. Makanya bedakan peringatan dengan perayaan. Iya kok perayaan dua mi Allah para pitara na Allah para karobah. Tapura mapuasa 30 sona ilalan na ular ramalang mompo siti syawal makadaki hari raya Idul Fitri. 10 pona Zulhijjah makadaki hari raya Idul Adha, berarti itu adalah perayaan, maka bagian daripada hari raya Islam. Ia kok peringatan bagian dari hari besar Islam, tania hari raya. Jadi ia kok maka itu peringatan yolona, maka itu bagian daripada hari besar. Tiga contohnya peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzul Quran, peringatan 10 Muharram. Sinin na toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Napa ni ya jatuh ya amalu kangide nakada okoy ulam maulid na maulu tawede sebenarnya aswan ni keje sitongan na tuma maulu pak bu demi tasadari aleta. Nah dia gaga patuna jatuh amalu kangi pak ya moto barasan je ya moto maulid. Makanya ka patete sandalat na guru tal maghfur laki hak Abdurrahman Ambok dan leko pinrang aga na podanga. Setiap loka si bangi guru tak macarama ia korewa ni mende uku otoi si di bawah pesan na guru tak aja lalu nak nasalai ko barasanji apa ia tu barasanji papule baraka ilalan makanya tu motota agi najama tetaje mak barasanji de nasalai italah barasanji apa magi apa barasanji apa pule baraka ya pohai dikana jeto tantangi barasanji ada nana mode to mak barasanji cocok moto ada ku cocok nih na iya barasanji apa pule baraka pandita batwa tak menyuruh pertahankan barasanji apa barasanji maiga patampak baraka idalenna to moto malak yang ki hadir. Tiga contoh na suwani ki mak barasanji ikotohura mapak boting ipatudang ibutim paruwe yuli puui mamak baca-baca mak barasanji membagi-magi barasanji na imange ipusi pak sipak kido malap bina nabi tak botim paruwe nabi ne rumah tanggana mancaji rumah tangga sakina mawak dawa rahmah biasa mau patajama di ya napura ki mapak boti patudan ibutim paruwe boronewe makunda ye yuli puui mamak barasanji mauli asanna ye he. Makanya ya koto mapa poti tomel meje mapa siama anak dari nakaloloe kagak anak darah kue dek gagah engkah ini anak darai namo maga cantik tak namo maga putih tak ya kode mual lakai tak matu ya kade anak darah cupe pasang ke cantik tak Idi kalolo ina mo magagara tata yo kode po makbay ni tata mo to yakaday ko kalolo cepi anak dara cupe kalolo cepi iya tu patutut na cupe oke cepi pasampun na cepi oke cupe makanya nak dara kalolo ya bini niyan laki ni mangati pak katoje to nak dara maka da ustaz namo di na manas sa jaman na yo kumagara takmoy ada kumapiara iti laino kan kami ti kong ba ipiara na iti layi pajai aga milo muanre ya kore nakareso lakke mo milo ande chai cho senen na tomato malapi yang ki hari jadi kanjak na yero tomato tariyulo dari na pura mapak oti yuli ni pui mamak barasanji mauli asanna to melo mendre bola baru to pura malio to romoto rooto yuli pui mamak barasanji mauli asanna tomilo mapatato bola bajanan lipamana parewan na boleh waninna yulipui mamak barasanji mauli asanna
tomelo mahakika maceraana yulipui mamak barasanji mahallul kiyam makat dibaca nasaraka iti paulak lolona lopunganana mauli asanna toma-toma labi yang kihari berarti amaulukan ngesuan ni situngan na ijama toma-toma labi yang kihari apa hakikat dah iya mato barasanji iya mato mauli toma-toma labi yang kihari. Maka memantung peringatan maulid yang kita lakukan ilalanna yesuiwe degagas sengadina menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi tak ritujunna keluarga ta yamanang li nafsi wa ahli wa takaleta na keluarga ta indo anak wija-wijata apa ya kiriti situasi kondisi makokoe tabe mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Bu maiga na wija-wija samanna lanya ahlaka naryuluna tomatonna mega wija-wija samanna lanya adat naryuluna tomatonna yena lalo yuluna tomatonna lalo bawang nih bakka mapjulu pada tidak lampa na yuri riolo ya koto lalo yuluna tomato ipalipa je lima to tanoto doro napaki mapatabe na tumitaw je lalo yuluna tomato ya kung kaito boleh na yana na imakoke na samanna je memang ni haluta tomatonna katutido lampa iya ko ya lapasang sapa na tisapa julok makoto ni anak mondi mai saman na lenya ahlaka na ada na riolo na tomatona yan ito nakada tomatot tay di riolo ya ko jajangi wi jajajatoy ata na yung makoko jajangi wi jajajatoy punggawa nasaba mingga ni warang parana makacigo farente tomaton na makacigo suro-suro tomaton na ipaulang pumilagi asan na tomatoy termasuk ni anak madoraka tomato malabi yang kihadir matande lagi sakday na iya sakdan na duit to pajajata termasuk ni anak madoraka de tumitamalla de cinalino na tolisuri pamasino kung Allah Ta'ala tete gari pangorbanan na indo tahi lima way na indo tanade ni yulewala way katubannya ketika dia mengandung kita selama 9 bulan 10 hari jadi kimita tajak kulino nangadengi ki indo tabora makbat talangi masepu macolo darana siwali aja nari pitanangi siwali aja nari celuri na kiburu jadi kimita tajari lino na posusu kina sabak way susunna na pawak kina sabak tiri pusanna way mataneng no tasuan ni milodok mamagi-magi yamana mijaku ujajangi puang mancaji anak-anak mita mendak di cendalino akhirah ambot terisaliwa magano wala kasobo-sibosi tita tiri pusat na bebelona irita magarang kajari limanna irita makapuru pala limanna makapu pala limanna saparangi akatunga risaliwang hanya untuk membahagiakan keluarganya tapi main gawi-gawi risaliwang lamunyawana sikka atinna tomatuanna lamunyawana diri atinna tomatonna bahkan engkau wija-wija relang puni tomatonna na sebab pangkat jabatan yang dimiliki tomatoma lebih yang kihadir rew kigarin mite sifatna Nabi Ismail Pak Bu riwat tumelona igere agan na puada ambok na ya bunayya inni ara fil manami anni asjahuka fansur masa toroe anakku Ismail ipan nipi ka riwat tuwan ni gere kona maragaraga tu tangakmu parentalan supuri ko Allah Ta'ala aga na puana Ismail ya abatif almatu marusa tajiduni insyaallahu minas sabirin ambo ya koyiro parentana puang itapak lupa lalo ni mati pitalolonga nga anak maturu sa para ambo riwat tumelo ka tagere tasaki 2 wali 5 kusarekuang mangiwatu ko tagere de uwak kampa ambo riwat tukumelo tagere taliling 5 na wajuta sarekuang mangiwatu ko tagere de natabas sariwidara ko na mancadi pacala tendrikiyak katay ambo tapasitaki watu kutagere sarikwa mangimalomo risisina amatingaku ambo palatukang nga sanlangku dan ikuri indoku tasuro sa barakangi nasabak parentanami mamihungan la ta'ala narampu pedangi puli kawanuanna napatadari allo na anak na elok gere anak ripojin na buah-buah hati balahan jiwanya nagere anak na natiyang makan ribangkungi
urat taya petu uli taya sapi juku taya malara darah taya masolo nyawa taya lo magai apa-apa toren na Ismail ari 7 farentana fungan latana na yatori dueto pajajanna na taya makan ribangkung ya ko anu de na si turu ilona puangi musti de na kajadian temakau apiye tepatok do anu maruncinge tepauno anu maosoe ya ko ye tuwa-tuwe na si tinaja na des na si turu ilona huange pasti de na terjadi tu moto malabi yang hadir. Makanya idi wije-wije milo adam pengapu ya kung kamana mo pito moto taja na baja na sangari na tunangi ki italai sesekali tomilo na wala de cing itu matot namu may gawaran parata namu magaigan na pangka majabatan yang kita miliki tapi yan ade nagaga tumotoy saman na de gaga angkat na warang parangi de gaga gunana jabatan itu moto malabi yang kihadir jadi aja na baja na sangari na tunangi ki sesekali tomelo na wala de cingindo ta meni wala de cingamota na de ni gage duit to pajajangi mat kotuda mani bawang canunu netiwali wi matata na wanawe to moto malabi yang hadir. Saya kira di antara kita tomelo mana sinu to motatal marhum almarhumah tomelo pitangi de pitangi mala tapi de ni gage ri na fakita matata kanapa apa to meto na sabari to masarari to yunna to riboji wija malak da papojinna di tomaton na tomatua papojiri wijanna maka pasti capana sarana ada lara papojie de gaga sengadina amatianga tomato malabi yang hadir maka mumpung iwaringi kesempatan pakai guna kesempatan hanya datang satu kali tomato malabi yang hadir ya natunak kadan de gurutta ya komeki pancaji anak tak madeceng balik gede nawarani mak bali-bali ya na melong matindo talusir lalo iba bu aja di tasalaiwi kita di pesantren Nurul Azhar Talawe Sidrap 700 santri ihadapi Pak Bu 700 anak-anak ihadapi pada mana sifat karakterna ya koyelengi si dia sojata rewa lo bolana tami pasantren ngipaimang asira pulo na asira culi-culi na bawa tama sesomi bawa ya lengi jata rewa lo bolana angke rewa pasantren asira pulo na asira culi-culi na bawa tama ya na tunak kada guru terimang kosok ya komeko pancaji anak mau make guna ri palawangan na to egae na de nak bali-bali baja na sangari waktu baligat na maka ya na melong matin doa dapeki mulai serang mu capu-capu napa mu tanenga pak doangi lalana atinna apa yang kamu kita nangi pak donga de na mabela ye to na ibaja da sangadi de na warani apa angka meto asi sumpungan na weje si bawa duit to pajajan na to moto malabi yang ki hadir na iya to makoko mimi mali marepat na ya na melong matin dora na ipa HP na bani ya payale HP ya ko matin roy dito nakuah komiya kampu kumakuah dito kaga makor ko di makanja mana ti ko sapah dia nakuah roh ya ko kampu ko HP bawa matan na melo na matin rumah HP na melo manri mah HP na melo mah HP materundo to ne suri aga na po jolo matu cinampe imiro bawa jolo matu cinampe menri ura alon na lapong induk bulak matan na masuro de panakero pati ura alon na de panakero apa HP jadi makanya itu HP tidak dilarang tapi batasi wi pergaulan HP na wijanta na yatunya irita situasi mako kay kasi tomato yo patunga to kasi di makundai rek bawa jama-jama tasoni tiga repa na din na pada tomato teriulo si di jama-jama na nulu sirang anak na yang mako koy to melo naman na sumelo ni mak dako sesa melo ni mak bisa piring melo ni mak biring melo ni mas sering apa sulapan nunding mas sering na paning cemik jok kapasae yulo na baban na pasa si runtu si pak bolu bagay siap pangiwa ngasih gatang ura alom tami lalapasawi kapitu macan ni matawapo natiti balancana rewa naliwa bilana pasapo liko bolana balancanang kanilawo na bodon na gola kasin na gola celak na balina latu boleh yala si balewi isa sa iwat te itu noy mapakarekere si laken na pak laken na matan de Cina makura penghasilan
Katoje lakai ube ya to nama seke makat di nama Kiki BRI Buruane Rakat Indonesia. Ito nangang iwati bale sapa tuno bale tonangi tuno bale sapa nasubale ya nang kaburone makobu makanya itong kok lobo. Senin na to mata malak be yang kaya ipato ngati kasi idi makundaye. Tapi makanya guru setidaknya ia namelo matindo taluseran ni bacangi alam nasrah do cili atamna inna ansalnahu do cili atau at biuna napata sapuro aronan latu yase na posina tapaloli sutabacay rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurratu a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Tatuto na sabak salawa bikatallu maka hakikatnya kau tanamkan doa di dalam kalbu hatinya ya ko itanang ipak do nga anak tilalag atin maka barakat na balik di nawarani mak bali-bali. Tapi ya kong kanana macapi na macam badi na mili patujuy pakotoy roh. Sinin na tumata malaki jamaah yang dimuliakan Allah. Terakhir iaga pasamaran na nato mamaudu digagas sa nganin na tumilo malis sandunga agi bawalo mamaudu. Makanya amulukan na ugi identik dengan telur soko na batampura. Ya sehingga sanu-sanungang doa dalam bentuk simbol-simbol. Palibu telo atiye terime petunjuk na nabita palibu telo atiye sompe pungalatale kitujun na itala ipakaswiyang na ijame kawajibange maka musti tonang iya tu sifat keikhlasange sompe pungalatale kitujun na itala ipakaswiyang apa magay ya sehingga malibu telo degaga telo masulapa di Puranimita telo masulapa iya di topa malibu palibu telo ati ya sompe pungalatala di tujuh napak kasuyata ijame kawajibange tonang iya tu sifat keikhlasange sompe pungalatala ki tujuh na itala ipak kasuyat maka apa inti ibadah kita kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin majepu sinin na sumpah jatta ibadata tuo tak mateta engka manang inapunay pungan la ta'ala maka musti makan ripaku jembata sepi pinamalara singkaru silarian na takutat dingi pakbungan na. Yang kedua maknana taloy malibu ya koyal lepasangi magalatere mundriasi mundriyawe mundriyawa mundriyase batongan na idi rupa tawi ajak mu pakaryawe ripada padatta tomege waramparad na ajak mu pakaryawe tupa dito kasiya-siya idi rakyat aja idi to maparente ajak mu pakaryawe rakyat idi to pune jabata pangka ajak mu angga intingi anak guru anak buai magi si sele manamu aje na tawilo yodo. Makanya Pak Kato je to napi OBK di na melo je iwa ada ko iwa ada di na melo mate ti samoya sang OBK orang baru kaya. Kami matuwe na peje sugi tace de yewe ada sama nanakan ni padiisi telu taun. Jadi ya kong katong mako sipa na tapandre yang italo. Ya ko pura tapandre telo na de panarobe sipa na makura telo ambay pimo pandre italo na libu telo tapana. Yang kedua pusipa-sipa na batampura batongan na iya panamati ko pure makiguna maka akiguna kiri palawangan na to apa yemi tu ngerang itu ang kasipa kido malabi itaro tomoto malabi yang kihadir ang kapasengera tataro almarhum pandritata metani amatingan na tapi tiapa aja irampi decet na tiapa aja ipawasan na apa malampi sungai tapi nekia wat dijaji mau ponco umuruk na tapi ang kato malampi umur mau ponco sungai tengah na to mapakiri-kiri bawa jaman-jaman na Pak kami mato samana jemiri rimpas andalak Jepang sekadai tangga politik namanya menyawai mite makdik Mario mana ngitawe si runtur ipadan na iko na to metalak do sapa wasa ko mati malampe umur tapi mau ponco sungat na maka taruh ki pasenger rampe dece ya ko to melo malampe sungat. Terakhir ia tu soko titulit siyama imi ko soko kat do tabaw lo mamaru tak barepolena
batongan na pakanjaki asya maasi sumpungat pada idi mak bali bola masila surab bayne nalakay magay aja na sabasi di persoalan na to pada to melo si banci to melo si tunat-tunai poli kirineneta Adam poli kiwe si tatik na matuna jangkan na rewa pengan na maryawan na makabong maka aja kinaangka masay di tayo bembe yan rimuwa tu bembe poli kumacangi ya kumasarangi ri kalompo na kumakanya niya siya maasisumpungan makade adan na tumatotar yolo pukang kay mali si parapte rakba si patokom malilu si pakai nga may nga pinapaja maka Allah turunkan keberkahannya ri pak banway lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ar sinin na tumotomalak bigyan kihadin saya kira inilah yang kami sempat sampaikan mamagi-magi na sabari dua warikada na ang kaki makamalakang ilalan na iparingata molite na to fadang karewa na ibaway barakae na to salama lino akhira na ilulungat to'y syafaat na nabita di yomil kiyama nantinya maka alangkah berkahnya kita mengangkat kedua tangan kita saraya minta dan berdoa kepada Allah na sabab pak dongengi mancaji wipatang pak baraka pamasih di palawangan na idi tau engke hadir a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin akhir kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.